Açık karışıklar mı? Benim familyam yakşı da. Bu var ya. Sakarya'da bir geldim. Mikrofon versene anasını. Bugün görüşsek kızlar ve çoğu sayahatlarımız. Can gelgen jigitler Sakarya'nın kızları. Hazır marşrutka çıktık. Çok açıkçası uzakta kızlar. Bugün Sapancaga sayahat kılabыз. Sofrali учурда Кыргыз тилинде силерге тартып кетем. Başka uçlarda жүрөт го ашта. Особый төртөңөр болсоңуз да бул жактачы. Азиялык болуп эсептелесиңер да, чогуу азиялыктар деп мындай чекик көздүү деп башкача жакшы көрүшөт да. Olsun Sapanca Köyü. Bizim Sakarya'nın canında. Bizim üniversite fakültesi olacak olsa bu köy. Hazır şu köyün canında Sapanca'ya baratağız. Değil, gelip kaldık deyip de eseptesek bulup ne güzel. Bu Sapanca Köyü. Sakarya menen İstanbul'un ortasında joylashgan, Kocaeli'nin ortasında joylashgan Sapanca Köyü. Namaz kılат ekенбиз. Эгер намаз кылчулар намаз кылса болот, намаздан кийин таңертең башталат дейт. 2-3 жерге барасыз. Я. Азыр намаз кыласыңар, намаз окуйсыңар, намаз окугандан кийин башка программа башталат. Мечиттерде көрсөтөт. Ya. Joy barasınız da iyi. Hakikaten öyle Sapanca'da. Uylar eski iken de. Tola şekilde gidiyor. Nereden daratamaz? Sapanca müdürlüğü. Ne oldu? Салам алейкум. Правильно надо читать. I'm sorry. Аяқтан деле даратасы болса керек негізі. Ал сізде істеудің болса. Көп болып келешіпті. Sıfatlansa gerek de. Ya. Sıfatlansa gerek. Burada Osmanlıca dörtlük var. Belki başka mezar taşlarında da görürsünüz bunu. Mekanım dağlar başında, sahraya hacet kalmadı.
içtim ecel şerbetini, lokman hacet kalmadı. Valide Sultan Cami İmam Hatibi Abdullah Refet Efendi. Burada görev yaptığı tarihler de var. Bundan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz 3 mezar. Bakın orada bir yine tavuklu mezar var. O Osman Nuri Şahin Efendi, Abdullah Refet Efendi'den sonra görevi devraldı. Daha sonra Mehmet Yaşar Efendi oldu. Sen ilk o söz. Ne? Mikrofon beşin ana şimdi. Koydun ortasına gelip alasın. Jettik ya. Çölçü ne var iken? Sapanca Ayla'nın yeri. Ayla. Ne degen oşunda? Oh. Bir tane yaşargan çıkıp bıradatqı bir radına ya. Mikrofon vereyim. Anaki. Ya. Mikrofon gerek değil. Birazdan keyin. Birazdan keyin. Dadil söylep berim. Crash. Dünyanın crash. Kursa kaçtı mı? Biraz nüska öyle. Hazır. Eğer bizim arabamız olsaydı ya Ha. ya da kiralık yaparsak güzel gezerdik buraya. Номер 1 crash. Vor zakon. Sapanca. Crash Turciya, Crash Sakarya. Crash Sakarya. İkinci sayakatqa geldik. Mahmudiye Hasan Fahmi Paşa Camisi deydi. Hazır içkerde tartıp atабыз. Бұл жерде деме бар турбайбы? Панорама. Bit. AGV'yi hayatta verin. Tamam. Arkadaşlar manzara bu tarafta. Fotoğraf çekinmek isteyen. Şimdi öğrenci grubunu getirdik, camiyi tanıtacağız. Çok iyi yaptın. Gezdirebilirsiniz. Müsait. Bak orası iptal oldu. Allah razı olsun. Oldu mu? İptal oldu. Şeye geçti. Kaymakamlığa. Ondan hava verip de sıra çek. Ya. Kaymakamlığa verecekler. Çok saçma. Kursa kaçtı mı? Kaymakam, tamam. Biz başkana bildik Ya. zaten. Bilgilendiler. İyi oldu. Toqay turbay bo'ldi adam. Çok umumni. Behe deb qo'ydi bizda. Dese bu. Bilmayman. Kolay gelsin. Daha sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da eğitimini tamamlıyor. Farsça, Fransızca, Arapça öğreniyor. Tercümanlık yapıyor. Yazarlık yapıyor. Daha sonra Mana shunday tomonlar. Sapanjada. Mikrofon kerakmi? Mikrofon kelin. Mikrofon kerakmi? Kelin. Mikrofon keyinroq Hasan İşte номер 1 crash общение başladı. Evet, номер 1 crash. Sakarya номер 1 crash. Arkası. Kaman belki mikrofonda biraz daha. Ova dostlar azı Sapanca'da sayakat ulanat. Бұл жақ негізі Сапанжа тоқойлуу жер өзүңүздөр көргөндөй. Бирок азыр биз кыргызча сүйлөп атканда көпчүлүк түрктөр таң калат негизи неге сүйлөп атасың депчи. Аркабызда көргөндөй бул жакта Сапанжа көлү бар, анан дагы аркасында шаары бар. Азыр биз үстү жагында турабыз. Негизи бүгүнкү саякат көбүнчө мечиттерди таанытуу болчу. Ошол эле биргеликте жаңы келген студенттер менен чогуу саякат кылып атабыз. Көрсөңүздөр болот, бул жакта Токой. Анткени Сапанжа тоодо жайгашкандыгына байланыштуу Токойду көрүүгө болот. Аркасында болсо Сапанжа көлү бар. Сапанжа көлүн көрүүгө болот.
дагы кайталай кеткен бул жакта. Эме краш. Силерден кийин. Азыр эми мечитке киребиз. Аз болсо эми мечиттин ичине кирип атабыз. Мечиттин ичин көрүүгө болот. Бул жакта болсо түрк тилинде түшүндүрүп берип атат. Şu anda sanırım dersiz kaynaklar gördüm. Şu anda o ayet burada yok. Göremiyoruz. Kubbeyi gördünüz mü? Kubbe gayet büyük. Beden duvarları Bakın da. 2017 Sen mikrofon surattın buraya. restorasyon gördük. Komentarı verip olmaz. Sen varsa. Ana. Yukarıya da çıkarıyoruz. Komentarı vermeyiz be. Korsonlar balık da çıkar. Üstünde çıkıp korsonlar balık da. Şöyle. Usta ayakta kızlar namaz kıldı. Sen komentarı veresin mi? Kandı oldu. Takmayla verirsin bular. Bunday da kılas. He? Dört. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biz yeni öğrenciler ile camiye geziyoruz. Bu ikinci cami ve sonra daha camileri de vardır. Kırgızca. Yok Kırgızca нет. Kırgızca yok. Kırgızca yok. Ana. Sen komentarı verip koy çıkana. Kandı oldu. комментарий. Это жақсы. Ощущение мощный. 5 из 5. Ayten. Komentarı verip koy çıkana. Kanday ekan Sapanca. Eштекен баспаймын ғой. Eштекен баспаймын ба? Айта бер ошо. Не дейсіз, мен ойын түс. Ошо енді тағылы Сапанжыда жүрөбүз. Соон мечиттерди билип жүрөбүз ба, соон бит дегендей. Жаныңызда мырза ким? Жаныңызда мырза. Бул болсо аркадашым мен. Менин фамилиям жакшы деп. Чыгарам бирок ютубка таң калгыла. Ошо кыдырып жүрөбүз Сапанжыда. Биринчи жолу көрүп атабыз эми. Турцияга жаңы келдик десебиз. Ой, бул байкес. Сакария номерге айтыңызчы. Комментарий коюңуздар. Yok biz verdik. Komentarı verdiniz mi? Kim bu? Kandaysыңар? Soğuklar жақшы? Денсаулық жақшы, сіздер денсаулықтар. Өзіңіздер лайк берсеңіз. Шол достар негізі ошын саяхаттап жүрөбүз. Негізі чай қалып барса жақсы болот депчи. Курсактар ачып. Азыр башка дагы бир месте барабыз, андан кийин Сахилге барабыз, Сахилди сиздерге тартып берем. Негизи мондай штатив калтырабайт деп ойлочумун, колу калтыраса калтырайт турбайбы ол делечи. Караңыздарчы, тарыхый жерге бирөөлөр тамекилер таштап кетиптир. Evet arkadaşlar. Merhaba. Sayakat kullanmadı. Ha, moda degen bilesin mi? Moda degen un da jasayt da. Sapanca deydi. Aç karışıklarında. Sapancaga gelip bir tane yavru atalım. Nomer adin crash kim yoqda? Hüseyin Bayken. Turizm fakülteti okuyanlar negizde şu Sapanca'da okuşat. Sapanca bu sentrinde жүрөбүз азыр. Sentrini көрсөңүздөр болот. Азыр биз көл жака каратабыз, көлдүн жегине.
Белектерди сатып алсаңар болот да, короче, бул жерден. Арзаныраак болуш керек. Туристтик жер. Evi gördüğü gibi göndermedi. Mevküre. Жигиттерим да көрүп кетпеңиздер бе? Көрүп кетпейсиңер баяктарды. Бул жакта белектерди сатып алганга болот. Өзгөчө түрк культурасын, түрк маданиятын таанытууга басым жасашат. Родной кандай? Түркчө сүйлөйт болуш керек бу? Эме дейт? 15-60 100 TL экен, кымбат турбайбы? Мерден сүйгөнүңөргө белек алсаңар болот деген. Мына кошелектер. Şimdi basıp gelip gölge çıkabız. Ушинтип саякат жыйынтыктады. Бул Сапанжанын жеги. Сапанжанын жегинен азыр кайтып кетип атабыз. Байкелер машина менен жүрөт го көлдө. Шол туризм окуйм десеңер Сапанжага келе бергиле. Өзгөчө жер бuyakta улуу жаштагылардан монтип, ээрчишип, романтика болуп жүрө берет. Ушулардан романтиканы үйрөнүш керек негизичи. Каралачы.